Anya laki din! Mariibiyang, nakita ko man dagiti ipopost mo a reels mo iti Facebook. Ado mo tanti reactors kan views mo Si Kamat Mari, basit pa ilaang. Ada mo tan ati earnings mo iti panagpo-post mo iti reels mo, Mare. Adama basit na Mari, na imbagla mauror nong. Imbag tula paggatang iti asin kan mantika. Ay wana, oray sa gabasit no maornong kat ado. Apay si ka ngay Mari, kaslawan mo't makit-kita ka reels mo. Awan pa ita, Mare. Medyo busy ak namin iti trabaho. Iso adyak pa'y masangot ti agaramid iti content ko. Isingit-singit mulat tano ko Mari. Sayang mo't. Iso ka pa'y paggatang iti asin kunak tumas. Aywan, Mare. Makitkitak dagiti ipopos ni Mari Ibiang Arils na, ado nga ti views na. Iso akanayon ko nga i-chat iti sana all. Wan nga rod, Mare. Makapaapal mo't ni Mare Ibiyang. Ado nga minti amuna nga aramidan ang mabalin niya i-content na. Ngam oray mo't sika kat ado mo't ti content mo itinaldaw. Wan, Mare, nga mabilbilang lang ti views ko. Sana kas kini Mari Ibiang nga ura in post na 8 minutes ago ket adon ti views na. Ay na, Mare. Itultuloy mo lata. Amom ti basit a views. Kat di ta nagrugi ti amin a content creator. Oy, sa bagay matkit di Agpost ka lata. Umadon to lata ka di ti views kan followers mo, kumare. Oho, kasano mo ngamin asaan nga umado ti views dayjay a babae. Katila mo ngamin adda nga ipopos na. What? Gapula ang taaddan ti ribo-ribo a views kan followers na. Limas tugmatan ti loko. Mare, apay akas tamat tan ti pagbagam. Katpod numit, manipod imado ti followers kan views na. Ang kunamlan asino a pulpular, ay pululyar, ay popular, ay basta kasi. Popular, Mare. Kita ang manday ta. Aguyaw ka lang nga ruden. Ngam saan mo pa'y nga amo ti usto a pronunciation ti bagbagam. Anya lagi din. Ay basta, tanagbalikas mare. Basta, agraraman unay ni Mare Ibiang, Anya? Ay na, Mare. No kaya't mo mati umado ti views kan followers na, ag-content ka mat itinapintas a content. Tapno maayayo dagiti agbuya ken ka. Sure, Mare. Ado ti mapampanunot ko nga i-content ko. Ay, Mare, saan lang nga agpatingga iti pampanunot? Aramidam, anya langit din. Apay nga kasta ti bagbaga dayjay nga inday. Awan mo ti amok nga trasok ken kuana. Hay, amo matanda ya babae, Mare. Na ito lang na ti dagis nga apal na. Una yan, taibagha na pa'y alimas tugak. Katawan mo ti ilas-lastog ko. Manipod idi aging gaita nga agbablagak. Isulat na ti ugalik. Syaklat ta ni Ibiyang agagangay a tao. Isumati ko nagmare. Ngam, hay, diya ka mo no anya klase, apa nagpampanunot ti addaken kuana. Dilat ta agblog nga agblog, tapno umadumot ti views kan followers na. Adda ka nung aro ti pampanunutan na nga i-content na, Mare. O, day tang man gayam. Di pa'y lang nga iso ti aramidan ng aramidan. Tapno saan aday tala umapapal ti amuna. Anya lakit din. Anya, agaramid ka iti content mo? Kunam inday? Wala kay. Tapno man umadumot ti followers kan views ko. Kahit anyang arod ti i-content mo? Basta, urayom lata. Aramidak inton bigat. Alaman, ngam kita
Tati aramidam at content kadya exciting ama buya. Tapno ado ti may ayo. Ay nasandak nga isuruan tamog tar aramidok lakay. Inton bigat. Just watch and learn. Anya. Hala, kitaam aday to impost ni Inday a reels na iti Facebook. Ay na, apo! Ne, ti salba ka babae. Anya nga day takan kanan na. Kasla bunga mo ti mahogan ni. Nagpaitan nga day ta. Wan mare, bunga ti mahogani. Ay, una yan. Dahil lang sa views, naramid na day ta. Ay, pakawanam. Oh, kitaam ni. Urela ado ti kinan na. Ay na, ado mo ti views na ah. Anya lagi din. Umado ti views na ngam. Ay sus, kumusta nga imat nga tati salunat na? Gapula ang iti ayat na nga umado ti views kan followers na? Naramid na dayta? Ay, amo mata ni Inday. Umapal ngamin kini Mari Ibiang nga adun ti views kan followers na. Kan ada pa yung earnings na iti Facebook. Di na kaya ti paartapan isong aramidan na mat ati amin. Ay, aramidan na ti amin. In a nice way kumamat, Sana kasta amang ni ti bunga ti mahogan ni tapno lang umado ti views na. Ay, una yan. Anya lakit din ako nakmanan. Nyamutin da ito ipopos ni bakit mo iti Facebook, Manong Dario? Ha? Anya day taya? Kita aman na Nag-post iti reels na. Mangmangan mo iti bunga ti mahugan Ay naapaw. Nagpait ngayon da ita. Anya? To earn views in followers. Sana ko na iti caption na. Anya laki din. Anya? Ay, ti awanan bay na babae. Ay namanong, bagbagaam ti asawam. No kaya na ti agbalin na content creator, sana kastoy ti aramidin na. Umaduman ti views ken followers na, ngam kumusta nga ti salunat na, iti kasta akan kanan na. Ay. Baya mirning, pagbagaak ni Inday inton malam. Makaawid akdag. Wen manong, adu ti wagas, tapno umadu ti views. Saan lang nga panlangan iti kumkomporme. Anya laki din. Anya ka mo't kaninday? Ado mo't ti mabalin mo nga aramidan na content Ha? Tapay? Anyat parikot mo aya? Ado ti mabalin mo nga aramidan na content ko na. Ngam apay anapan kanangan iti bunga ti mahogani. Kat apay kuma? Anya kuma ti dakas iti dayjay? Anya? Apay, saan mo nga ammo ay ti dakas iti dayjay nga naramin mo? Anya laki din. Apay aya? Kat bunga laang mat ti mahugan ni dayjay? Eh katala Itultuloy mo na itang araramidam. Paiman. Anya? Iti kasta, agbalin kan to asikat a vlogger. Adun to ti views ken followers mo. Ken kang runaan na, agsweldo kan to matan, iti ado a dollars. Ala, itultuloy mo latta, Inday. Uray siyak mare. Nakitak mat lang ti post ni Inday a reels na. Nangan mat iti ado abunga ti mahugan Wan nga rod mare. Gapula ang iti ayat na nga umado ti views kan followers na. Saan ang nagpangaduan nangan iti bunga ti mahugan Ay, anya lakit din ni Mari Inday. Nagpait na day jay. Ado mo ti daddo maawagas tapno umado ti views na. Saan akas jay akum komporme ti kanan na. Kumusta nga tamutan ati bito ka na ti salbag a babae? Awan mapanunot na ya dayta. Basta ti adala ang iti panunot na dayjay a babae, umado ti views na, kan makasweldo mo't ng iti dolyares. Anya lakit din. Ay naapo, di pa'y laan nagmukbang iti seafoods no iso. Ay namare, sana pa'y suro ti kasjay a tao. Ti ammo na, husto amin ti araramidan na. Ay, una yan
Ngin ayat ti kastoy. Ado matan ti views, iti inreels ko, apanangan ko iti bunga ti mahogani. Hangam, Ha? Anya man ti pagparpari ko tamaya. adon ti views ko, ngam nagbasit ti earnings ko. Ay nyalakit din. Nangan kay ti bunga ti mahugani, ngambasit ti earnings na. Isa ron makanan ti bunga ti milina ta kita. Amangan no adda ti 1K dollars ama earn mo. Anya? Ay, si kakit di mo. Kaduan man. Pudno mati magbaga. Isumad la arin og yamon anangan iti bunga ti kayo. Di isa ron umatan akanin ti bunga ti milina ta kita no saan nga agbilyon views ka. Anya? Numalpas mo akanin ti bunga ti milina. Kat kurangan pa ilaang. Ala, mangan ka man iti bulong ti marapait. Nagana sa ngadyaw. Anya, kasta ti imbaga nila kayo mo kan kamare. Un maray, hay, imbes ko mga i-encourage na kay tuloy ko ti ag-vlog. Ngam saan mo, ibaga nakit din ang mga anak kano iti bunga ti milina. Ay na, nabuisitan kan ka da asawa mare. Iso kasta ti imbaga na kan ka. Ha? Siyakto laang tagsweldo iti dolyares. Saan ang mairano daya adaryo ko naktumag? Mare, iso kasta ti kunanakan ka, gaputa saan pabor iti content mo. Adomot ngamin ti mabalin mo nga i-content. No apay mat ngamin anapan ka nangan ti bunga ti mahugani. Ay nagpaitan. May sakamit mare. Imbes nga i-encourage na. Saan mo tapakaupayak mo ti lablabidam? Salbag kakide. Anya? No siyakto ti sumikat. Huyo kay to amin. Nang runa day nga ibiyang kunamlano na latak a vlogger. Ay, papalam, nakasukat ka manin. Mapanak ijay ili. Adda mapan ko gatangan. Ha? Anyat mapan mo gatangan aya? Ne, apa yan? Kas kala imbestigador mo tan. Damagan mo lamin ang apay adi mo la urayan no anyat isang pet ko. Anya? Inak gumatang itilamos. Malalala. Ingka nga rudan. Tapno adda sang pata kasi daan intunal daw. Wan, inakon. Aday, naiplastar kon ti kamera. Naisaganak mo ten ti imukbang ko alamas. Galunggong ko naman. Nay. Apay day talamag saan pa'y analuto. An-anwam day ta. Ah? Ay, kwa? Adda ngamin nabuyak iti Facebook, anagmukbang iti lamas. Kaslakas to'y mo ilaang, fresh agalunggong. Ay, gonggong. Una yun, inday. Apay, awan ayat sa bali ang mapanunot mo ang mabalin nga i-content. Lakay, amom ngamin ti kastoy a content, umado adagos ti views, umabot iti 100K views. Anya? No agkanta-kanta ngamin, man-mano lang matagbuya. Anya? Salbag diti kasta. Ngala, sige, agmukbang kay ti Fre sa galunggong. Good luck lang iti salunat mo. Anya laki din. Nay, si Kamad Gayam, manong daryo. Ang mga nuad na nalutom dito amakan. Pangasim man ta irwar mo. Mabisina ko. Ha? Apay, saan ang nagluto ni Inday? Saan? Kawanan bayin amang ibabayin. Agasam man. Napangimatang itilamos iyaili. Unaklagid dinulutuan na asidaan mi. Saan mo't gayam? Nay, anya nga tinamayan na itilamay, manaw. Ay na po. Inmukbang na. Tiginatang na alamas. Naimbag ko ma. No inluto na nga umuna. Ngam saan? Anya?
fresh nga inmukbang na, kasta ka day manang. Uy, inmukbang na kas jalatan. Pinanawak ijay balay nga arami diti content na. Buya, minton madamdama. Ta sigurado nga ipus na day dya adagos. Anya? Ay, unayin ayan ni Inday Badiday Kikay. Tilar aramidin na kuntin na. Agbibisin nga ron iti Diyos. Mala, erwan mo kit din wad dain lutong. Mabisina kon. Anay ko, nagsakit na tanti tiyan ko. Ay, jak maawatan tarik na. Dario, ayan mo. Ay, tulungan na. Agat mo pasamak kin ka, Inday. Nasayata dakan. Ay, na nagsakit ti tiyan ko. Jak maawatan tarik na. Ay, anya nga, tinamlamaem. Wala, amangan no kayat mo pa ita agmukbang iti fresh abangos. Ora siyak pa din ti mapanggumatang. Anya, ay napangasim Dario. Ipan na kay hospital. Jakon ka ba ilang ti sakit ti tiyan ko. Ay, kasla pa yan rumor ti bagis ko. Gapo iti pa nagsarsarwak. Anya. Alamat na nalakay. Agayab ka niti pagluganan ta. Ay, matay ako. Ay napo, katuan, impan nila kayo na itay sa ospital, mare. Anya? Ay, una yan? Kalpasan ka no ti panagmukbang na iti fresh sa galunggong. Nagsakit ka no ti tiyan na iti kas na unay. Ay! Ay na, anya lakit din ngamin ayan ni Inday. Gapula ang iti views. Isuan na aramid na dayjay. Ay, saan pa yan nakasweldo iti dolyares manipod iti reels na matmatayan? Kaya po iti contents na apalpalaran. Ay. Isu nga rod day tamare. Idi damo, bunga ti mahugan iti kinan na. Oray la nakapapait. Sigilat ta. Sa ita, ay, fresh agalunggong. Igonggong. Oo na yun ni Inday. Anyan to pa nga tati sumaruno aganan na. Isarasarak na bagbagi na iti pakaisagmakan na. Tiltilan to, umatikan kanan na. Itatan na saranta ka manay. Ala, ing kagumatang iti fresh apuset, ta isuti mukbang mo. Anya, Wano, siya akong ti papan gumatang. si kakit di mo. Promise lakay. Manipod ita. Saan akong nga agaramid iti content ko. Manja akong. Ne. Apay kung mga isardeng mo ay, itultuloy mo kung naktuman. Barang iso ti pakatayam salbag ka. Anya. Agbibisin kan tumag kami iti Diyos. Anya nga ita. Lakay. Saan ka pa'y nakasweldo iti reels mo? Ngam dandani kan matay gapo iti kamumukbang mo iti anyala dita salbag ide. Ala, husto kumamutin alakay. Nagpromise lang arudin asaanan ang maulit. Saanan, lakay. Naimbag man mare, tamayat kan. Ket, kumusta ka ngayon? Ha? Si kakit dimot ngamin mare. Tilan to mga min aramidam a content. Umadungag pa iso ti views mo, iti panangan mo iti nuan niya dita. Ngam ti salon at mo mati kasukat na, anya lakit din. Ay, huwag nga rod, mare. Aklunak nga umapalak lang amin kan ka. Iso anaaramid ko day dyan. No umapal ka laeng kanyak, di tinulad mo kumamot ti content ko nga agmula laeng itinatengken sabong. Adulat tamat ti views ko. Sana kasta, nga uray fresh agalunggong napanmukinan. Kasanon ngay, no iso ti nakatayam. Ay, saan, mare? Sa anak pa'y amatay? Ay, anya kalakit di ngaminan.
No adda pa'y panggap mo nga ag-content. Pangaasim, ta saanan amukbang, Mare. Pangaasim. Wun, Mare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Agyaman na ka. Adayo dito'y ayan mi ngam ka gumaamlat tati may borsyo. Ha? No yung pakaamom ko makanyak nga umay ka ita. Nagluto ako maiti pangal daw. Saan na, Ellen? Adamot imat ko asi daan parakin ka. Oh, atoy. Naluto na itan. Anya? Ay na, nagbanglumat tanda ito'y abulalo borsyo. Kasla da ito'y tibulalo anay dumdo maiti panagangot ko. Parakan ka na ita. Sapay lang ko matamagustom ti panaglutok. Simple lang nga panagluto na ita. Saan ko pa'y laang anaramanan nga magusto akong tibang luna. Kasla mabisinak paikit din na nakaangot. Agyaman no kasta. Siyak tirumbang nga agyaman kan ka, Borsyo. Agyaman na ka talaga, ah. Si kalhang ti lalaki anang isang put kanyak iti si daan. Apay, sino ti bisitam itay anak ko? Ah, ay kwa, ni Borsyo dayjay tatang. Borsyo. Iso ka di dayday. Di agdagdadon ken ka anagalas ti apelyedo na. Ha? Anyang aminan tay buwanagan na. Borsyo kinkinod tatang. Ay na. Por Diyos, por Santo, pakanawam. Pakawanem. Tapno ibagakin ka. Yak kaya dayday nga agbalin ang manugang no bilang lang. Ipakpakaunakon. Tatang, anya ka di dayta nga ibagbagayo. Ay, basta. Yak kaya dayday ko naktumay. Apay, no isot agbalin nga asawam. Maayatan ka nga rod iti apelyedo na. Anyan tulaangan tinagan mo. Ellen Kinkinod. Kasta? Ay, nagalas sa dinggay. Pakanawang manay. Anya? So ano mabalin? Ibagam kang kuhala. Saanan nga umay dito'y balay, ah? Yak kayat dayjay nga agbalin amanugang. Kunakbalin. Ang lalaki din. Anya? Gapula ang iti apelyedo ni Borsyo. Iso ti makagapo no apay asaan akayat ni tatang mo? One friend. Ay, jak amuman iti dayjay nga ama. Nasingpat mat ni Borsyo. Awan makunakken kwa na. Anya? Kuna ni tatang, no kanu ni Borsyo ti agbalin nga asawa, agbalin to kanu nga Ellen Kinkinod ti apelyedo. Ay na, makakatawak man. Ngam anya ngay nga rot. Apelyedo laang dayta. Nagalas kanu adenggen. Anya lakit din. Tinapatag-akot na singpat kay tao. Dayta nga ruti kanayon ko nga ibagaken ni tatang. Awan latamat. Saan na kanu akayat nga agbalin amanugang ni Borsyo. Gapu iti kinkinod nga apelyedo na. Apay kumaasaan mo akayat dayjay a Borsyo, no kayat mo't ni Ellen. Ay, oray kayat na. No kunak ajak kayat. Awan maaramidan na kunak tumay. Anya? Nakalalas tinagan na. Kanya kita Borsyo Kinkinod. No istagbaling asawa ta anak ko. Ellen Kinkinod taon tinagan na. Ay, jak kayat. Anya kalakit din aya. Katnagan laang mo't dayta.
tinapatagkat na singpot jay tao. Basta, no ko nakadakayat. Nagpili ka mutan iti agbalin a manugang mo, Manong Julio. Sa anak anapilay, ngam tila ang dakayat, ti apelido na akin kinod. Oray mabaakan ti anak ko, ngam ti makiasawa iti kastin ko na, salbagi day. Ay na, nagmayat betan day tapurmam si Kalandaw. Una na, mapanak man dita balay da Ellen. Mapan ko man sa rungkaran. Anya, kayat mo asawan, ar-armom ni Ellen. Una na, ngamjak pa'y maibaga no adanam kan kwa na. Ngamin, saan laeng mo tasyak ti agdatdaton kan kwa na. Ha? Malaksid kanyak, at dapat agnagan kano iti bursyo. Ah, Iso ajak pa'y masigurado nana. Ala, inak pa'y nana. Parang adda ni Ellen dita balay da. Oh, si Kamagayam Lando. Ay, uwan tata, naimbag nga oras yo. Ay kay kastamag king ka. Nakaumay kamay. Uwan tata, umay ko kumasarungkaran ni Ellen no adda. Ha? Ay, ni Ellen? Ada! Kasir-sir nga laang ijeban niyo. Agdigos ka no kay. Ay, kasta ka di. Ala, urayak nga rod tata. Mabit lang. Saludsudeng ka man, Landaw. Abay, agdatdaton ka kade, iti anak ko. Ha? Ay, uwan tata. Kasta ka de. Ipapatim barok. Anyat amaw, no sikati kayat niya. Ha? Ay, kwa. Ado, te agdatdaton gengwara. Ada pa di awanan bain, abursyo kinod tinagan na. Isun sa dayjay ti kayat ni Ellen. Ngam, diya magkayat. Anya? Nagalas ngamin tinagan na. Diya lamagustuhan. Alangan ki di may. Ano isuda man ti agkatuluyan ket Ellen kinod taon tinagan ti anak ko. Ay, diyak laki di kayat. Tata. Isunga armam ti anak ko lang daw. Aramidam amin akabailam. Napipiapay tapili daw. Nubilang lang. Ngamunday siya, bursyaw. Kinod ang nakalalas. Salbag. Kaslatay lalaki kwalaeng ti sapsapulan na. Lalaki din. Lando, pasensya ka lakuman Diyak kayat apasakitan tirik nam. Diyak matla kayat amang namnama ka kanya. Ha? Awan makunakken ka. Gaputawan mo't nadamag ko asan anasayat nga ugalim. Iso na lang taawan riknakken ka. Anya? Saan ko mangagsaksakit tirik nam kanyak mangkita ka langan iti sabali a babaeng armam. Saan asyak? Ellen, ada ka din kayan ayat mo? Iso asaan nakakayat? Kasta ka di? Saan nakasta? Awan pa'y kaayan ayat ko, Lando. Kas itinakunak, awan riknakken ka. Nasaysayatan tay ibagak, ngam tay mangnamnama ka iti awan. Apay analpay ti abaga ni Lando apimanaw, Ellen. Ha? Anyat kayat asawan dayjay. Tatang, awan nga rod tirik na kanilando. Iso nga indiritsukon kan kwa na. Anya, kayat mo asawan?
Dayjay aborosyo kinod ti kaya mo. Iso ana ibagam day takin nilandong. Anya? Ay napaw. Ellen, ibagbagakon king ka. No ni burso ti makatuluyam. Inaldaw ti gubat dito'y balahoy kunak tumat. Tatang! Jak kayat ni burso apara king ka kunak manan. No di mo kayat nilandaw, ti sabali laangan, ti pangibaw ingam iti panagayat mo. Sana day di aburso, tadyak kayat. Anya? Ay na, bayas. Sumsunggarak tungkal mapanunot ko na yabursyo. Ang lalaki din. Anya lakit din ay ti amam, friend. Ay, wen nga ron. Makapasan na ay. Apay ngamin nga iso ti agpili iti lalaki aparakan ka. Day tangarod ti parikot ko italuning. Kayat ko ni Borsyo, gaputan na singpet. Kun nagagad, responsable a lalaki. Tay kunada nga rod, no ay ayatam, ilaban mo. Iso ano ay ayatam ni Borsyo, ilaban mo iti amam. One friend, talaga da ita ti aramidag. Nasingpet ni Borsyo, komportable ak tunggal iso ti kadwak. Kun nahidumduma ti ragsak amariknak no adda iti abay ko. Basta, saan ko explain? Basta, iso ti kayat ko. Madlagayam. Iso kasaritam ti amam. Ibagam daytakan kwa na bareng maawatan na ka. Naibagang orasyo, tata. Awan tinaimbag nga oras no sika ti makitkitak. Sika, bursya. Ha? No ti panagkunam, kat adda namnamam iti anak ka, nagpitot ka. Ala, idiritsyo kon ken ka. Saan ka akayat apara iti anak ko, ha? Maawatam, ha? Tata, Iso pang asim. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot, bursyo. Saan ka nagsubsubli pa iti ta? ha? Mangkita ka laangin iti sa baling arbang. Saan ati anak ko? Angam, tata. Awanan ka doon pa yung ngam. Ah, Ulit ka. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot. Saan ka nagparparang kanyak? Agtubtubo talaga ti sarak no makikita ka. Tatang, apay akas di matantim pagbagayo ka ni Borsyo. Ha? Taapay, saan mo't adakas ng itimbag-bagak ng kuwana? Imbagak lang mo't tagpaisaw. Anya? Ay, unay kayo matan, tatang. Saan kumamat akas taa? Ne, apay, anyat kayat mo asawan? Ni Borsyo at talaga ti kayat mo. Ay na, imbaga akong kinkwana nga awan namnaman na ka. Ken maysa, imbagak pa yan asaan ngagpakpakita ditoy no kayat na pa'y tagbyag itinapaot. Anya lakit din, tatang. Kaslamat la animal tinamay anyo ken kuana. Apay, awan aya tirik na namot amasair, gapo itikas dyan ngayong bagbagayo. Neta, isakit na. Ay, basta. Nukunak asaan ko akayat. Saan? Dak kayat apelido na. Akin kinord. Kenang nang runa adak kayat kinatao na. Anya? Agtubtubo ti sarak. Tunggal makitak ti panagrupo na dayjay alalaki. Hey! Ang lalaki din! Awanan, friend. Ha? Anyan kat mo asawan? Awanan, saan ko na makontak ni Borsyo? Taapay. Nagsukatan iti number. Kan nag-deactivate matan iti Facebook account.
Anya? One friend. Idi na minsan ngamin nga may balay, asarong karan na kuma. Pinagsasawan ni tatang iti agkakasakit sa Rita. Isuday jay, saan ba na nagparparik na kanya? Anya? Ay una yun ti amam. Talaga anapudo ti dara na kinibursyo. Day tangarot ti parikot ko ita. Nakasingsing pat dya tao, ngam naaramid na mo na nagsasawan. Uray ko masaan na kayat. Kat kinasarita na kumamot itinasayaat saan nakasta. Amumatan ti amak. Saan ama kasarita itinasayaat, nang runa no may papan kadagiti lalaki nga agdatdaton kanya. Nang runa kinibursyo. Anya, agapaw, pagbabawiyak din naramid ko. Ha? Anya, ay unay kan manong Hulyo. No saan mo akayat jay tao para iti anak mo? Kinasaritam kumamot iti nasayaat. Saan akasta? Anya kasarita kiti nasayaat nga ibagbagamay. No nasayaat ti pan nakisarita, sigurado nga agsubli-subli latay di balay. So pinagsasawa ko na. Anya, Imbaga king kwa na, no kayat napay ti agbyag iti napaot, saan nga umay iti balay? ha? Oh, kita, kit manon alawas asaan ang nagparparang ti loko. Talagang agburburik ti darak no makititak. Iso asaanak anak kapagtipay, pinagsasawa ko na. Kahit anya ngay matin ako na ni Ellen iti dayta. Like, nyapay kumangay. Awan na aramidan na. Lalaki din. Uy, aday bagak Anya dayta. Taga dito'y ayan tayo mutlagayam ti kaayan ayat ni Bursyo ita. Ha? Asino? Kan nakaamuam iti dayta. Ni Melissa, jay kabatch tayo ngay. Jay anak ni Nana Piring iji sentro. Anya? Naibaga ni Maria Kanyak, idi na minsan, nagkaluganan kami iti tricycle iji ili. Kasta ka di? Kan amom, nakunana pa nga umadanin ti panagkalaysada. Beach wedding ka no. Isu nga ijay Boracay ti venue ti kalaysada. Anya? Talaga gayam abak nang dayjay abursyo kinkinod. Ay, ada bukod na abalay. Ada negosyo na kan ado tilugan na. Pudno dayta, friend. Bak na nga talaga ni Borsyo. Kan kang runaan na. Nasingpet pa'y. Kan responsable ako na. Ay, sayang nga talaga. No saan ko maanapili ti amam, nagswerte ka kumaitiday di alalaki. Si ka kumati ikalay sana itan. Ay, sayang! Asino may tinakaamuam iti dayta? Kano iso ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayaw manong Hulyaw. Nagswerte talaga day di Maria. Baknang ti mangikalay sa kunkwana. Anya? Talaga gayam abak nang day di abursyo kinkinaw. Sayang laeng ta saan ani Ellen ti ikalay sana. Ha? Nagasaman, ado gayam ti negosyo na. Ado tilugan na. Ada bukod na abalay. Kan ijay pa'y Boracay ti pakaangayan ti kalaysada. Anya? Ay na. Talagang arab nga da mabalin na iti biyag no kasta. Pala sana na ibagbaga ni Ellen kanyak abak nang dadya abursyo. Anya? Kano aya ti aldaw ti kalaysada? Day tatijak amaw. Gamkasla ti kunada kat inton umay abulan. First week kano ti jawn. Kasta ka day. Alaman nga ro tagawid akong. Inak ibaga kini Ellen ako mustain na ni Borsyo. Barang at dapat tinamna mga agbalo ti panunot na. Sikan tumag nga minanak ko. Payasan mo nga imbagbaga kanyak abak ng gayam ni Borsyo king kinod. Ha? Tatang? No imbagam ko maidipay ladamo, nga dagayam mabalin na itibiyag. Di saan ko kuma pinagsasawan nga urikin kinod ta pilido na.
Anya? Anak ko, kumusta ang bangkit eh? Awagam, ibagam akasarita nakakanupay ni tatang ko, kunam. Tatang, nabayagan nga wan komunikasyon mi ka ni Borsyo. Manipod idi pinagsasawan niyo. Ken maysa, alangan kit di mat akong di kumusta ken kuana. Itan nga umadan iti kalaysada ka ni Maria. Yeah. Nakababain mat ano kasta. No saan ko mga minapasig nga kakadakas timbag bagayo idi ken kuana. Nalapit asyak kumatikayan ayat na ita. Basol yung matlaang tatang. Kapula ngamin iti apelyedo na kasjay tinararamid yo. Pasensya ka kuman anak ko. Saan ko maingami nga amo abak ng gayam? Ay, sana bale. Nordan tumanan tagdaton king ka. Uray pa'y kinkinod tumanan tapililo na. Saan ko nga ungtan anak ko? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din! Kumusta nga iti panag-apply mo iti trabaho iti abroad, Samuel, lakay? Dandanin malpas ti papeles ko, presi bakit? Nasayaat nga rod no kasta, Samuel. Dakulan ti gastos ta iti panag-abroad mo. Uwan nga ron. Nalakok pa yun di talo bakak. Saan na bali, lakay? Mabawi tantulat ta dagiti nagastos ta, apaman nga addakan ton iti abroad nga agtrabaho. Adda naguni alata iti ror bakit? Adan sa matagtatakaw. Un nga agpaiso, lakay. Ang mga no addag sipsipot kadata. May bit lang. Inak kita no adda tao di tarwar. Ay di kan rumrumwar, Samuel. Rabi iuna yan. Ang mga no agtatakaw nga agpaiso da itay. Kadangran na ka. Nay, ingat ka katawa am Amalia. Itay ka pa nga agkakatawa. Nagraraman. Agraraman? Asinaw ti agraraman na sasawom nita? Dadya Samuel agraraman na makabroad. Nyalaki din aya. Day tamanin agdilaw ti araramidan. Agasam, agabroad ka nun iti mabeet. Kasanaw ti panakamom iti dayta? Nangag ko pagsarsaritaan da nga agasawa iti rabi Nagiyabang. Ay. Tanangam day ta pa nagsasawom Amalia o. Anya ko man no agabroad ni Samuel. Anya ko matipakasiknam iti dayta. Para makita ano makabroad mo lang dadya Samuel. Anya. Agabroad ka mo't gayam, Samuel, kaanakan. Kano nga iti flight mo? Nakaamon nyo nga agabrodak ang Tijuana. Basta, adda nakaamwa ka tao nga agabroad ka. Naay. Naglaingan no asino man day siya chismosa. Da kami lang ka ni Presi ti makaamo nga agabrodak ka. Kat pudno nga rod nga agabroad ka, Samuel, kaanakan. Uwan ante. Angam. Madamak pa lang agipagpag na iti papeles ko. Ay, mayat day ta na panunot mo, kaanakan. Sapay la ko mga rod ta makatrabaho kan ijay abroad. Saan nyo pa lang warwaras nga agabrodak? Diyak kaya ta maamuan ti kaadwan ti panagabroad ko. Uray no saan ko nga istoryaan ka dagiti karo ba? Amudan nga agabroad ka. Anya? Wen kaanakan. Amudan amapan ka agtrabaho ijay abroad. Anya lakit din ay. Nagpartakan ti damak. Asino ngay nga taday dya chismosa wano chismoso. Naglaingin nga agsaagap iti istorya. Adda si mangput asubre, Samuel lakay. Adtoy. Kuraw mo ti asubre. Anya day toy? Lukatam ano anya day ta asubre. Mabit lang talo katak. Ne, apay? Anya tinabasam di ta papel, Samuel? Yes! Mapanak ka no iji embase. Maala kong jivisak bakit? Anya? Wen! Daytoyin jinabayag ng orayan ta. Simang putin jivisak. Agabruda kon iti kabita na panawain. Ay na, kablawan ka, Samuel lakay. Adda naguni ang latay terwar bakit? Un
ngagpaiso. Adda nga tatao di tarwar. Mabit lang. Inakitaan no ada tao itirwan. Ay! Ay, sumardeng ka mga katawa, Amalya. Nagalasti lang am, oh. Magkumaano na po daw, dahi tago, nakangingisi, may. Nita! Anay ikaw, aping agsipat ka ngay, oh. Unay nang isit tigugot ko tanapin tasak mat, Freddy. Nagalas. Day! Ti dila ti chismusa, ah. Kasla dila ti pusa, oh. Anay ko manay. Unay mo dati, sipat na sipat to. Nagsakitan ti pingping ka, oh. Anyat makit-kitaam kanyak, pusa. Wah, no comment, oh. No comment. Aha, sinalbag ka lalaki. Idilig na kinin ni ti pusa. Anyat kat katawa maya. Daya Samuel at agraraman. Apay manin ni Samuel akaruba. Simbang patkanuki din dya bisa nang agtrabaho ija abroad. Kasano ti panakamo iti day tangay. Nangag ko'y dilimaba sa kija balayda. Ay, una yan. Naglaingin ti radaramaw. Mangag mo amin asaritaan ti karuba. Kas kalaglap-lapayag nga asaw, oh. Nita, Anay ko manay. Nagsakitan ti robak, oh. maminsan pa nga idilig na kiti ayop. Saan lasipat ti maramanam kanyak? No dikat left and right akong tar. Anya? Alam ka no, matanjay bisa mama pa nagtrabaho iya abroad, Samuel Barok. Ha? Nakaamo nyo na alak di visak, Uncle Berting? Naamuak ka na giti ka, Aruba, Barok. Nay, nagpartakan ti damag. Dua kami lang ka ni Presi ang makaamo nga dan visak ngagtrabaho. Day tamot ti na ipalapayag kanyak, Barok. Kahit asawan day ta, dandanikan mapan iya abroad. Ay, maulawak at talaga, Uncle. Ay, maulawak. Ha? Kasano nga din nakaamo na ala kong ti visak? Kit awan mo't nang ibagaan may. Ay, karkar na dati ang mapaspasama ka. Mas dawak at talagan, bakit? Anyat pakas da awam, Samuel lakay. Dua talaga nga makaamo nga dan visak nga agtrabaho di abroad. Ang gamapay ngay. Amumot din lagi ti kaaruba tayo. Masimang putin di visak. Anya? Asino nga, tagiwarwaras iti day ta damag. Nakaskas daaw ngagpaiso. Awan met tinang istoryaan taan na alam mo, Jevisam. Naglaingan no, sino man day dya chismosa. Kaano ka amapan gumatang iti plane ticket mo? Ay, agsapulak pa lang iti nalaka a plane ticket. Sana balay, saan mo't nga gap-apura di employer ko di abroad. Ha? Adda manin naguni alata ijerwar sa malakay. Bayam, ang mga nuaso lang na itang umararubayan. Ay, ang bagay, lo. Bagtay. Asino ti bagtet? Sika. Kung manatawa ka man may isa. Ano ikaw? Pwede nanog mo ti matangay. Napistitsan ti bukal-bukal ti matak, oh. Yung unay mo dati, nagsakit, oh. Pisang, tupay tarupam. Bagtit ko nam kakanyakaw. Kasano? Tay ka pa ako manatawa. Kat katawak, dagiti agasawa nga agraraman. Asino nga gasawa sasawom nita? Asino pa'y kuma, da presi kan Samuel ha? Kita pa katawa mi dangay. Ay na, agraraman na talaga dagiti nga agasawa. Anya kumangay, ti igatang da iti plane ticket da. Ha? Putum da ito nga imbagakan ka, Friday. Sana matuloy ti panag-abroad ni Samuel, tawang kwartada. At dayta ka man nga ginlalay nga kunak. Apay nga minapakibibiyang ang idaya. Nagdagsintiri nam kadakwada nga agasawa. Pangasdaki, di ah? Uno, umapal ka kadakwada. Ay, tukak! Apay ko mga palakida ka napimpintas pa ti biyagtang misuda. Anya? Ada nagdakala TV ta, ada 2 doors aref ta, ada washing machine ta, ada pa'y oven toaster ta, ada pa'y microwave ta, ada pa'y shower ta, aircon langan tawan diti balay ta. Nay? Saan lang ada kita tanda diti balay? Anya pa ngay? Naka-tiles ti balay tayo, ti banyaw kan lababo ta, aminan. Anya? Original pa ti chinelas ko. Anya laki din na ya. Iraman na pa di chinilas na. Katalaga, mate. Iso di mo ibagbaga nga umapalak. Taado ti arwatan kan kagawaan ta diti balay. Original, agraman underwear. Anya? Oh, kumusta nga Samuel lakay? Adda nakitam analaka a plane ticket?
Ay, nagninalakit din ay ti plane ticket bakit? Iso sa anak ang nagpabok. Kurang di kwartak. Ay, parikot nga agpaiso day talakay. Pagutangan tayo iti kwarta. Tapno magatang ko di plane ticket. Naalak nga agpaison di visa. Namawan pa mo plane ticket ko. Awan mo't nga rod amok apagutangan ta iti kwarta lakay. Anya nga tanong. Ay, sinalbag. Adamanin naguni alata ijerwar bakit? Wan nga agpaiso. Anya nga taday jay. Ay, nakitahin. Ang mga nuwad na tao nga umar-arubayan. Ay, piman. Piman na talaga. Ay, una yan. Lumawat abot tagong mo, nagkatawa ka, o. Kapay ka di man na yan. Huh? Agin na abroad. Awang magayam kwartada. Huh? Anya laki din ni Amalia. Dahil tama na yung ting kasipsiputan. Anya kumangit ibibiyang mo kadakwada. Ay, di nakman pakibibiyangan. Nakapangpangas na dya, Samuel. Adan visak. Ngamawang pa'y plane ticket ka. Kung kunanaki din. Kasano ti panakamumiti dahi tangan? Nangag ko nga imbaga ni Samuel. Agraraman na dya tao. Kay, kaano nga iti flight mo, Samuel Barauk? Eko, anya lakit din ay. Apay ka anakan. Kasla masiksikuran ka. Tunggal ada masabat ko. Da maganda no kaano ti flight ko. Anya? Kinujak pa nakagatang iti plane ticket ko tanagngina. Ay, kunakman no napan ka imutang iti paggatang mo iti ticket mo ka anakan. Nakaamuan nyo ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket ko. At da nakaamuak, amapan ka kano umutang iti paggatang mo iti ticket mo. Anya? Impagarob ko mo na nakagatang ka iti plane ticket mo ka anakan. Naglaingan no asino day dya chismosa. Kasano ti pan nakaamuna ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket. Ay, maulawa ka presi bakit? Ay, maulawa ka talagan. Ay, sus. Ingkang pa-check up iti doktor lakay. Ang mga high blood ka. Sana day tati pakulawak. Anya nga rod lakay. Kasano nga mo dagiti karuba ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket? Ha? Kasano nga ang muda day ta? Dua tamot lang ang nagsarita. Una nga rod. Ay, mas dawa ka talagan. Aguray ka. Wan, husto. Mayat dayto ang napanunot ko lakay. Anya day ta na panunot mo bakit? No sa anak nagbidot. Tao di umar-arubayan dito'y balay. Saan kat nga aso? Anya? Agsagana itaday di at chismosa no asino man. Sigurado at pagbabawyan na ti umarubayan dito'y balay. Si bakit? Addan paggatang ko iti plane ticket. Pinautangan na kajibak ng akabagyak. Nasaya at nga rod no kas talakay. Makapan ka ni abroad. Wen bakit? Inton bigat may adda manin naguni alata ijerwa. Di ka unay agsasaw. Adda nakasagana at palabog itiruar. Sigurado. Anay ko nagsakit. Makita? Sige, umay ka lakay. Inta kitaan no asino day jay. Ay, sinalbag ka, Amalia. Si kaamot gayam ti umar-arubayan dito balay. Agnakam ka itan at chismosa. Ingagarak tinangikabil itinagadualan sa iti arubayan. Tapno mapalabugan ka. Pagkawanan nak, Samuel. Kastamot kan ka, presi. Ay, agnakam ka itan. Chismosa. Dayta ti maganab mo. Pagkawanan na ko na. Diya ko nululitan tinaramid ko. Ay, ipanda ko ni hospital. Tapno sana ka matitano. Sa paglat-lati tilan sana badgakak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay at pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.